nikome ići. O drumovi, o volujska kola predaka, kada se nigde nije stizalo, bez 3 dana kloparanja, a pri srcu bila milina od pomisli na kućni dovratak u kome stoji on ili ona s rukom iznad obrva. Biti stranac, biti strankinja, preći reku, gledati tuđ grad, tuđe trgove, tuđe tragove, ljude. Zagledati im se u oči, možda svesti sebe. O nepoznati svet. Da mi je stići do tvoga neba, da vidim ono što ne dosežu oči, neizrecivom da se priklonim, stazicu da pronađem do strašne zore, da uzletim iz sebe, da se napustim. Hvala. Poštovani prijatelji, dragi gosti, dobroveče i dobrodošli na još jedan program Kulturnog centra. Večeras promovišemo prvi broj časopisa za poeziju, Poezija Srb, čiji je izdavač Udruženje pesnika Srbije, Poezija Srb, sa sedištem u Kruševcu. Na samom početku čuli ste pesmu Radmile Lazić Putovati, koja je prva pesma u ovom broju časopisa za poeziju. Radmila je jedna od najpoznatijih srpskih pesnikinja, spada u red onih pesnikinja savremene srpske poezije koje se ne plaše da se pobune i kažu šta misle. Dobitnica je mnogobrojnih važnih pesničkih nagrada poput nagrade Milan Rakić, nagrade Desanka Maksimović, nagrade Vasko Popa, Disove nagrade. U Kulturnom centru Kruševac bila je gost 10.12.2012. godine i nadamo se naravno da će biti opet. Mnogo je u životu puteva kojima nismo pošli, ali putem poezije koja tako krepi i telo i dušu, večeras ćemo koračati smelo, jer znamo da poezija uzdiže u rajske visine. Zato pozivam urednika časopisa za poeziju, Poezija Srb, da nam se obrati, molim vas, pozdravimo Ljubodraga Obradovića. Prijatelji poezije, prijatelji kulture, dobro večer. Ova moja priča bit će kratka i nadam se srećna priča o poeziji koja je pred vama, o časopisu koji pokreće Udruženje pesnika Srbije, Poezija Srb, sa sedištem u Kruševcu i koji će se jednostavno zvati Poezija Srb i sadržat će uglavnom poeziju i natpise o poeziji i pesnicima.